Pemirsa pengarga gabah kering ring Kabupaten Jembrana dahat tedun ring masan panen bulan mangkin. Selami kahanan sasih kaon, tedunnyane arga gabah taler sangkaning kirangnyane kewentenan tenaga panen mawinan samian nampenin masan mupu. Ketua Majelis Madya Subak Kabupaten Jembrana Ikomang Arnyana Mausang, pengarga adol gabah kering panen GKP Rauhe Mangkin, kauningin tedun nanging kantun munggah ring atas batas bawah 5 tali akilo. Sani mangkin tambis samian subak ngeranjing masan mumpu utawi panen raya. Ring sajoning kahanan sasis kadi mangkin, pikobet sani ketampenin inggih punika tedunnyane kualitas padi. Wenten taler akeh padi sane bah sane mawasana ring arga adol gabah. Lianan punika mawates nyane kewentenan tenaga tebas padi santukan tambis samian subak sampun panen. Santukan suwe ngantosang tenaga panen padi kualitas padi tedun. Wenten taler padi sane bah sadurung kepanen. Ringgala pungkuran pai ketandani ngaptiang pemerintah ngicenin intervensi ritat kala masan panen raya. Sekadi bulog saniside ngawi gunayang hasil panen petani. Utawi antuk sinarengan ngeruruang setelah pemargi sekadi ngawi gunayang dana penguatan modal usaha lembaga usaha pedesaan LUEP miwah sanilianan. Melarapan pemargi nucap harga gabah stabil sekadi data Dinas Pertanian dan pangan bulan April kantos Mei sani mangkin ketarkayang tambis samian subak sampun ngeranjing masan panen antuk jimbar penyatusan hektar. Anutin laporan saking petugas penyuluh lapangan PPL, kuentenan subak-subak sampun ngeranjing masan panen raya. Saking proyeksi ring pengawit bulan Maret, sawetara satak 3 hektar sawah pacang panen antuk perkiraan produksi kali tali ton. Raris ring bulan April langkungan 10 hektar sawah mepanen. Surya Dharma Bali Pos.